MP Kiligaphan Election Commission of India pen Code of Conduct paklang et aphita sarsing kathar ke sarkar hem konglong si wegbom lang phulunia longjang mi po chiklo ni phai crep clear ni BJP Rachariya songpen hemrong rang along mai pi mate vote kerek amai kang ni ponohut Karbiang Long Transport Board Chairman sarsing kathar mai long ka chitong dun ke sarkar hem konglong AS09 F9807 ahem konglong pensi mai long ka chitong dun pusi birta ribdun long isialam Code of Conduct ke Election Commission pen pangdak et aphil apuson angthek phulunia mai ki bia hut lam ki ge klang rokke isi mang humeme lam lo pusi penangana rara tum chethan rintilo lapen transport chairman sarsing kathar ke sarkar aron karkan binong lo puta rara tum chethan rinti athe Code of Conduct bidada phike madua ke theke dinga tumta sarkar aron arkan long le lapen voreng chokamar klembang atum setame aron arkan pon long le setame laso along transport chairman sarsing kathara bangke thang matha pon pe pin pensi aron arkan pon petlo pusi ke ongdung aradatum chethan pon rinti phuluni pener jenghan si report karbi daily news